Bo video no bi antie ni mu no nipakuo bi afiri mu akoti UP sa UP no a afiri MPP mu kwa abonten no enya nsunsuanso bi o party ni so sese whether we like it or not a bit menya nsunsuanso party no media at the time bi ye be ko ni aka chiro say baby omu gireni nti omu saimbra na die na how no eye say adenya ya ba party na ase in senka party there a leadership and I say a bibia a money fair now lose or lose. Let's say what you say a normal question and yet to say the in a penalty and the son a bebenaba make a bibiatro CCA normal link up party no may and from my bounty but may can we about a week or 2 weeks ago party no some meeting. President Kufokobi. And the occasion will say, Sardina, yes, third bottom of protein wine. What did he say? And yet, whoa. And she said, Beya. Cecilia, the chairman, I elected also, Bibintino, Untimi, and acted, said they also acted. And it's a Beya. And Oma, Oma Beya chairman, Omu Detias. And Kayenka Umina Mom. So, na yaka Umina Bomwa. Nanka, Yama, Yati, a group where Omuna Bebe, I'm a partner. Akos. You know who reacted? Where? Is it Abronya for regional chairman? We don't know. Abronya? Yes. Abronya partner yet now, Namahini. Abronya, what does it mean? I say, Ufako camp, a focal din over camp, and then assemble a person tray. Oh, and see, I'm say, Emma, a Nippon, Omuhu, Abronya Kaka, and a partner, the way acting chairman, I can't say President Kufoso, or Panicho, a small can. Omobako, Apodino, Nafi, Omdigway Abrel. No, Papa, no, baby, I want to tell you. No, order. Yes, set the records on the street. Se party empayinfosia. National propaganda video ya Richard Anane. Nedi kind. Me mamamfo nyina hu say Richard Anane ye better person because we lead Alan Chairmantin campaign on 2 occasions Alan Timanwini. And obi o wache wo MPP mu bia nim say Dr. Richard Anane ye better person on nam. Who respect ya? Who lead campaign? Who respect to MPP mu no? Who lead Alan campaign jita wani ase no? Alan Timanwini. Because Alan problem nyina so onya ye ewo MPP mu ye wo Richard Anane corruption cases ya etetare ho contractors ya na ugisika free omo as a road minister. Enti babia Alan beko bia no wo mo ka kire ne se wo Dr. Richard Anane odi wachinti ye nto aba ma no because a brakofo ma wo opportunity se serve 8 years no dwani a tiny atem a wo de party for fa so party chairman timi ba Richard Anane office na Richard Anane ka say nye party office yo de me di me road minister Dr. Richard Anane. Eti dwani a hantana no nim say emre bi ba beba mana to car akọ constituency chairman for no ho akọ ka kire o mo say me candidate any alanchramante o mo nto aba ma no nti ni dwani na hantan o se yatikuo nu hwan ni Abronye what can I say? Emre bi me no call emem. I say yeti kuo no na Abronyenka. Mommy say Richard Anane say emre bi in 2010 me no call mem. Ye duru mem na obeye campaign or so Mike mo or kasa no because that time no na bia ura rege mu aye kaso obi no obi nko se be ya ye do
campaign na oba be ye no ne the report wa ye den abre region ni say o enipa ye ne call ye no say ni message ni enti me ana omu yi me say me nka homa ye nkom mem na ukoduru mem na wo sia party for no mo ka kire wo say wo attitude as a minister no e ma ye supporto alantramante o mo ka kire wo pray me no ne call ye e wo mem Dr. Richard Anane me no wo atena ka mu akomem a wo kwa akoye campaign e dia ma alantramante e no ba ba ka kyem say ye tikuo no na moy ne edi kan me bo amane say MPP founding fathers no ye ni dini bia ye friend Papa Jasqua what sign be say or ye founding father wo nka ho bi ne edi kan enti ye tikuo na bronya ba mu da ben wa wom na ntetu no founding fathers no di nka ho bi ena wo na wo ba ye minister 7 years no enam se wa party manti na odi alantremanti achia Asante region MPP reject wo say alantremanti we are not following you because of Dr. Richard Anane alantremanti problem onya ye wo Asante region onya ye because Dr. Richard Anane na omunipa no ye dwan no ye ahantan e man na no omudi omusika wo ministry ho enti Asante region nyina na yanto aba ma lantremante no on election okoye nyina no enye se na omumpe alantremante asem na mom omo ka kire ni prince na damfo Richard Anane e obi a omunipa oye dwai oye ahantan and me amene tie ne car no use Ford Explorer eno na mene di ko mem party executives at the time me amanim wo me ka chense papa one we ye minister won fa ye corder na elusu ye de wo ba ha ba be ka kire se ye nto aba ma lantremante ye nto me de me ne yasoma me se me ni akire mfa report mra na ma ye sei ana na me hwe no enti align na so ye de ne sa se ono nso namfo 70 ontimi nwai ne ho mfiri Richard Anane omu nipa na dwai ene ahantan ene apampampa yesemedie adi ne damunti ana alayantie ne namfosem alantramante na ubisa na ono anim pefe say Dr. Richard Anane no nya ne ho report from Asante region say because of Dr. Richard Anane nto omonto abama no and me 2010 meneno esimanim wo mem o misa se menena nkom mem with Ford Explorer unyo bia na me mababa hwejo ne edi kan Dr. Richard Anane onya member of the National Executive Council and National Council. That is number 1 because ehona nyansafo na sia ehona Dr. Richard Anane onim sa nyansa na odeba National Council meeting ontias yesa sa meeting no enam se mi wonyansa ntina mikobie wo Dr. Richard Anane sa meeting no nyansafo kwahia ye no wonka ho bi enti wo mma bi na wotia video no gu wani ase President Kufuor Emma National Executive Meeting mekan ba bia say presidential batwa ye kwakoto no first no enye eno so wadi tragu Kufuor so you are a liar ne di kan at no meeting na President Kufuor eba say top down approach ni enye ye take decision say the final decision ye be take akọ conference na President Kufuor wo UK so oni ma me ka kiro President Kufuor the letter by National Council say obewa out of the jurisdiction no wa ye ready say obekasa wo Zoom ye conference na eno mo behwa President Kufuor mo ma na kwanya e ma ne kasa wo Zoom e bra conference ne ye dey e koso enti Dr. Richard Anane e troba ko a wadie with your interview awo Abusua FM ne say wo se President Kufuor be kan wo neck meeting ase say top down approach ni enye ne yemfa chairman fo binum embeka ho no momwa party no eno wadi tro
ɛtoro na wodie no because of so ye trofo na nyansafo meeting ye course a meeting ni binti no enu nti wo ba bia enye dai enye yie. Get that time I would join MPP no enka krachi ni a wo fi say o say ka krachi ni a nyansa wo tim no ne edi kan no time obi di join MPP no me no ya anwo ye the same time. And the common sense will tell you, say, time I would join MPP, so oh, nyansa, oh, misam say, yeti party no, na bronya way. Dr. Richard Anan, so oh, nyansa, oh, misa say, yeti party no, na abronya way, so oh, nyansa. I don't know, misa say, yeah, oh, no, na me mijinahe. And no, na kameti ma you are no, because ya woo jame. And the time now, would they join MPP no, anytime I will be some saname way, it doesn't make sense. I o kratch na ye kratch to because kratch ni bia o nyansa bia no looking at your age na wom no na wo ba bisa say ye ti party ni na abronya we no na political party no ye do omo ti ye nko na ye na say ye ti mamamfo ba bedwen ne eno so kire say you lack common sense question na obisa say ye ti party no na abronya we no. And no, you lack common sense. Because no political party ni yeti ya say, and Crawford no mote party no, woman kwane be yema party na we power. You lack common sense. Niadi kind party no one as yes, oh, you're funding for the Yanokre, Asante region within him, at the national within him. Now, me catch or say, Ubedi minister 8 years under Kufu administration. Me my brother, I am throwing challenge to Uru Richard Anane. Some me emrantia wo ma fam nsam ane wo mo public sector eya abanya dwuma wo mo bro handed wo untimi nkyere nipa 20 8 years as a minister untimi nkyere nipa 20 a wo recha na wo fa wo madwuma wo pa I am throwing a challenge to you say mamene wo nsia wo abusua fm ho me eya me pe evidence base Richard Anani, apart from Saubeye minister, who bought Cronunya Sikachemi, Unko Schoon Chemi. The difference between me no Richard Anani say, we are Cronphobia minister, bought Crono, and two was Sikachemi. Apart from that, Unko Schoon Chemi. Tamana a medical doctor Crano, now run prescription at the man Crawford. And no bonin and now tre, Pania bonin and now one Crawford more move. And to get that. The fact is how benya minister bokro no nya sika che me ma bronye no wonko school ntemi eti bibia ana me no gina ho so a utimu say difference ne ye clear difference ye wo hansa obeye minister bokro no nya sika eche me eno dia me no mpre kro no ho because enya de papa wo de obia nim say obeye minister na won sa how nti eno no dia me no mepre wo kro no ho me no mpre ho na mom Ebase, wa asia se waba party ni mu ache no. Media ne sama me no ntia na yenya debate. Yemfa evidence mra se Richard Anani, you joined the party in 1992. Men so dia ma wo ma the past 25 years ni. Enti differences any. Wo join in 92. Na se men so ma wo the past 25 years ni a. Enfie se ne dem. 8 years. 8 years, and fear 8 years in Hadi Campo say, yet equal now. Meno ya dakro, and tino, or question now beside and doesn't make sense. But Nian Passa Minu me and say, me need minister that. Me near bought time and that. Me occupy any government position beyond that, any abansika that in politics. But what the minister close to 8 years our Ghana? Mpasa me no sia wo abusua fm ho na wo ebra kofo ma wa kwanya no enkrofo a wo bo mo no fo mo din tudwa me ni bi da na just a party chairman no my ready say institution by institutions me so me bo enkrofo din say me na me de o ma appointment letter evidence actually say through me and me ma ye fa wo adwuma. Until bitterness now would it quite no obi amfa ne edi kan President Kufuor ma National Executive Committee and make us a top down approach be
enye nti yenyan ma me sori kasa ye ma ehuru me eno no wo ye trofo na tie asem na wa kan sambo video no na tie se wo di tro na obi a otie bia no me twem adwena si bibi so President Kufuor the proposal aba munti asem o kan ye no o se me oppose ye man krofo kura huru me sa na o kan na President Kufuor and the proposal aba not a proposal ne ye papa assuming say ne o kan ye nokora me dem ni say tro na wudie na ade Kufuor dini e bata ho let's assume say e tro na wudie no kra ye nokora proposal na President Kufuor de ba ya eye papa na me nko na me se me nyintum no ade na ada members ne dia nyantum na o mo ka say chairman ka say ene ye kwa akohwehwem unsa me wonyansa chen so why no unsa we just say me wonyansa chen so why no unsa President Kufuor the proposal by and na me nko na me sorry na me challenge say proposal na me nyintum e ma ye huru me na omo a ye huru me no ada na proposal no ma nyantum na atin chairman ka say o Kufuor achew akire no ombekwa akohwehwem hey President Kufuor the proposal by me nkwa na me oppose you let us assume say abronya nkwa na oppose you nipa dodo na aka nyina di proposal na tum dia eye that atin chairman ka say o Kufuor achew omo mu nkwohwehwe omo kwa akohwehwe mwen because national council na hwehwe any proposal bia mu na wo na asese ko national council na President Kufuor di proposal aba na me nkwa na me se me nyintum na nipa dodo na aka ne so a eye nokore so mu huru me no Kufuor proposal eye papa na ade no ma nyantum wonim se otie mi a ho na abehu se panyini nyini dia ugitum se wanyini but adwen ne wo fam and I will tell you straight in the face se Richard Anane wo join party no 92 a me kan na nwumra cho se wadwen ne wo fam because wo bisa me se na me wo hia me no ya ngo ye the same day but who beside me say me what he say who be di minister ria sika meka say na me mpesika ria nti na me nka ho enti me nya obi ade asem beba me danchi na mama wako free what na se bisa ho say the so called proposal na wo se President Kufuor de ba ya abronya na se onyi ntum no ade na enipa 158 wo se abronya say abano yenko to ntem na President Kufuor say abana ye ko to no eli no enye enti yemfa afoko ni ada chairman fo no nyina amra na omo meboa enti abronya nko atimi tena national council oppose ni Kufuor de ba ye say early presidential primaries nye me ma oppose no enso yade atoma ye ko to aba ne 31st montie video ni yie uda muntie ni yo abronye say abronye e challenge President Kufuor say eni kwan say oka say 31st na ye koto aba na nye abronye ne challenge yo ana me ma challenge Kufuor say eni kwan say Kufuor proposal no anje say Kufuor proposal say early presidential let us assume say bibi sa akra wo ho the so called Kufuor proposal say enye no eye da na party akose date say yabeto aba ne 31st ayeden a ne party akose date say yeto aba ne 31st meaning say who di tro because abronye enipa 158 and a national council members and a President Kufuor aba be say allegedly President Kufuor aba be say early presidential congress no and a conference yenye and abronya sorry ya say I mene Kufuor nya adwene and no more makasa o mene Kufuor ya adwene the most important question me bisa Richard Anane say enipa 158 enipa ba ko pede say o ne Kufuor nya adwene o mo maka nyina support Kufuor eye da 31st ye koto aba because wo se Kufuor say enye early presidential primaries nye and abronya challenge no enti me challenge Kufuor no ani padodo no so mo ne Kufuor ye no
omone Kufuor ya adwene se early presidential primaries no enye no eye that 31st ya fisi date ya yekoto aba unse woni magu ase me kire wa dadwene ho kobo video no na dadwene ho se wo na ankasa no ma hu se ebia dementia any andropos bi na aye na ade ne nam ho any bitterness ana ade na nti wasem na wo ka no o person bi aka fa Kufuor on dia for Kufuor eye wo wasema the last meeting President Kufuor ba is only let me tell you and obi a one national council bi adi adanse here say President Kufuor wura mu na na okotena se no me na ofre me na o say akonta at say uba fi akere o me na President Kufuor frɛ me na o say akonta uba fi ache esa o report o report o ya akraba o ba kra o mafie esa o report na say akonta meba be report ama yes de ye wie meeting na ye ba be kona na se kwa me mehwe wanim na me say o akonta me koba me ba be report and now wo ba be tena se say President Kufuor the proposal ba say early presidential primaries no enye na yemfa nkrofo bi me supporto ana abronye se onte ase ana manfo hurumate yenyintum sa na mom proposal na wo se President Kufuor ba ya nipa dodo supporto ye no afedia owie ya wo se chairman se yenkotwehwem but presidential primaries ya fisi date ye kwa akoto eye any other issue so ana me oppose ye dia ade na house na nyi sa do so called proposal no antum unse wudi trabre na enam se Canada Japan supporters no madwene wo famunti na omo analyze issue nti na makoye YouTube with different ayi abronye disrespected Kufuor mo bro campaign answer enam se mu leader na ankasa na dwene wo fam na only clear message for more supporters na moti Facebook and WhatsApp no. These are some of the things we will be doing because panyin na upper president here the only vision. Me batra ha numere hweba omia visions nko amayi agu ho. But mo ni vision and no answer mo sara no pa no mo create YouTube. Oh, ba omia campaign team member where you say Bomia campaign team member where you say, and that's sorry, ya. I bring you this Mona Moody President Kufuor Yami, and President Kufuor to fear no, a Yamosari. Now, wouldn't my momo candidate? And then mu President Kufuor, mo candidate Canada Japan. Supporters now mo security say, I bring you disrespected President Kufuor. Mo candidate Canada Japan, omu obia ukroma, and I disrespected President Kufuor. Ebedi trogu President Kufuor to say oko President Kufuor fie ama President Kufuor pana enye nokore mo candidate Canada Japan ono na disrespect President Kufuor ama President Kufuor issue official statement abeka se Canada ye trofo na if President Kufuor what the president said they is respecting okroma ebeka kire se Canada Japan ye trofo na asem no kan fa no nye nokora polling station, me na me nkodi nachi. Me as a regional chairman, and na me nkodi Canada Japan chia, Kufuor akaso ye trofo. Eya mo ko kamisana, no ma beyi dia womo. Producer, fa trona Canada Japan di ku Kufuor so a. Kufuor beka se Canada ye trofo nka nokore. En Ghana ha yentimi mfa obi a onka nokore meye president en Canada di tragu nkrofo bebre so enye nokore onka nokore one Canada Japan ye corrupt ye man contract ya on the procurement office where one Ghana or catch rom so munye ne 10 wey eye 2013 Kufuor denounces Canada Japan allegation 2013 a track Canada Japan digu Kufuor so Obia funny phone no on Google this publication. Manjoy online and a publisher and a modern Ghana FI. Kufuor denounces Canada Japan's allegation. A tro and nam se Canada Japan kanokre. Na on pay for MPP mu. Na MPP ne man in sika. Na onam na autotune na achiachia benkum ni mfano. Ana okasati Kufuor se Kufuor fie na Kufuor pam ne se wan support online ana Kufuor ka se mimi fie no ma ye ready say
me CCTV camera nyina me mo ma audite eda wo ba ho a me pam wo ye trofo Mummy Canada, Japan said 23. All presidential candidate or cock for Assembly na Kofua Katreno. What ma Katra moda? Assembly na Kofua Katra, what ma Katra moda? And to me the evidence yet say Kofua say Canada, Japan ye trofo. Me the rare publication number. Namono, mo peniema film wa. Mo amugu social media ninano. Canada Japan problem so ye mumu problem because mona moko ye moko kaba na fe the evidence ne ye den e ba mo ya ye wo ba omia ye ni ye sora no pa ye ni ka ye ni Canada ho adaje o because ba omia policies ne hia ye ba omia ni adaje se ka obebo obi pa se ye sora no pa ye create YouTube ne ye mfa nye propaganda no. But mo yes mo ba kwa ne sa ne the rare publication etia mo candidate no akofo kasa se Canada ye trofo Canadian kanokore publication in da ho no enti mekoso agumanim ase mekoso momo bledi na me the evidence no agumanim ase kopin se 31st mo beto fam matchra mu different me campaign no momo sankora no nyina mo go WhatsApp ni social media no mo ye nkora wa agro we mu mene mu ntimi ni sa agro no enti da bia me sora no pa empire mebo ne se mehu bibi sa mo dia ba bonten na manya bibia be kantamo na ma wiemu anti me ya samahwe me ya program na ma hu sa mo di bibia ba ama manya kanta na ma ya slow because me so mu fidie me so mu sa na se me hu se mo de mo ho bebe wa na fere me manya kwan ne me yi nsam ne ya de ba me nkwa abatoɔ ne bintino I will make sure say me candidate a me dinati no me the facts and figures and the bedinachi. Me I won't do propaganda. Ebe expose uba umia. Adabi ye ni mu wadaje. Yemfa kwanya we ni na tiefo nyina ase. Nyame ya duma. Oh, nyamboa eda Friday. Yebahwe OSP versus GRA. Ne ya set records no once and for all. Na huna no ya doso. Say legal department e wo GRA say obi request information na say legal department need information e ba a letter na no me de kire ye no yetimi kokochi say or yeah obstruction to investigation now you officer under the right to information act no obi a wo Ghana ha ye entitled to any information and so obi wa abonten na so twa koma GRA boss no say open information about strategic management Ghana Limited. Woma ya GRA legal department due to say furnish some information no. OSP need right to say obeka say me ye investigation ti ema GRA any other third party and communicate because me tre under me right any the right to information act na yensanka e baba Friday ni ababa hu say ebinum no ya mama apa no wonder say NDC for na be say kisia jaben the law party onim nto omo ni adwuma no me no mo ya adwene say wo ye investigation a wo say GRA boss nim and you right to say anything about strategic management you so be requested under the right to information act na a man in sanka law ban what are you telling me? What are you hiding? And to yama won't your propaganda in the media. A man no kure ma bonten because the legal department ababeka say strategic management Ghana Limited ya yo maduma ye. I'm a revenue akosoro unti agu kisia jabia nimase. And for that matter no, you are inviting the GRA boss. You are detaining the legal acting legal director. Eho. And on a cromfona. Otia soja hono no Kevin Taylor kromfo no osara na oti ato forcing so and ato forcing ni adubofo any GRA boss e pese o mo bokro no ni antia Kevin Taylor sara oti ato forcing so oti GRA boss so nyina ne say Kevin Taylor the cast ba Ghana o pese o yi cast ni free enti o se wa ye aduma ma NDC o the cast ba beton enti cars no de buy no and no say ofre or the course ha and o ma NDC for no be fra to force and say
Kevin Taylor de cars yaba entino opeso omu yi man free ana atofo ase ne GRA boss say no me no port we da ho nyame dia GRA nyame dia ento de cars yaba tua se de Ghana ni bia tua no enu nti ana Kevin Taylor sore a o se GRA boss ye kromfo atofo ase ye kromfo adubofo ye kromfo all because Enyama Kevin Taylor de ban was static car business. Enti nanko pesa or the cars in a bar. Nanka GRA de year to so. Now muso Kevin Taylor and Tiani free. And I to force in the GRA boss said that be a yanisa. I dear be a debaba be a tree. I said the Ghana ni be a triano. And nunti and an answer to say Kevin Taylor sorry. No dear to forcing at them. No di GRA boss at them. No di adubofo atem krono Kevin Taylor no person obo cars or the barber ton Ghana no person obetua and a GRA force on tua and no watem enti wo no krono person obo a obi asi kwan no ono adi kana kwatena microphone nim wodi kana kwatena microphone nim say ato forcing GRA boss sapon ene adubofo no ya kromfo obo nanka pese or the cars in the bar or yin free nanka every month be not the cars ba no yin free because your friend Kevin Taylor or your jumanti and in sanka sadie no and no se kwam bia so obefa so agu ato 14 hu fi agu GRA boss hu fi agu adubofo hu fi mo ma yi o ma di bia obefa so Kevin ya hu business aka pese oye and a GRA say the Ghana fo binum tua no utu koko tua we sorry no or can corruption asem and nam say ne papa ntitini yenti otim tena radio so ka say me de mediatem man for sim dia obi amfa ho na mom udi se awoye bia no na no number me di tu dwa abrante na Canada Japan soma no e ma wo kosia na America number na me di tu dwa ko $70,000 utim ba be challenge ye enya onwa say mitimi hu say woni nipa soma si chate na nipa ne bra 70,000 na number ne enya nwanwa ana na chesa meme wo ho anti wo det na ho na ye de yeti kroma ya ye nkwatena so ogyaw yeti kroma ya wo na wontimi ma metena ha ana opesa ye car business wo di car ba na nipa papa ne Ghana fo papa o mogwo abrochire e de niam ba o mutua nipa papa ene Ghana fo papa Ghana fo o mo ye nipa papa omo ho akona omo wa nimunyam na omo dwena oman Ghana ho no ade niama ba wo mo tua e ma ban nya ne esiso onya de so man no wo se ya fro Kevin Taylor enti the cars ba ato force ni GRA boss enyima free enti because of say won sanka sa niema no wo be yusu show no de akasa ato force ye kromfo GRA boss ye kromfo adubofo ye kromfo Kevin Taylor krono na pesa oba ato force nsa o ma wo mbo krono na pesa wo de niema ba free a GRA ma wonyi niema no e wo habo ho free no na commissioner of custom emfanto so free na yini free no emma so na emma so chena enti anu nti ana so omo ya kromfo de a ane wa wasem wo krono apese obo na obi si krono kwan a afa de sankrofo no ya kromfo because wo ba kwa akotena microphone ni akadi kanaka o kan kosi hu because enam say wo de kromfo ba enu obi a wanko school ebeji post 1DC mu no a kire omu hu sentence a ukasa obi antie biemo because wo na nkasa wo nya janim the antie se ukasa obi antie biensa wo de kromfo eba beji post a kire omu hu sa wo de kromfo ne bai enti wo ne hwan a wo be ma command say e frame Kevin Taylor nti ese say me de niam ba me yin free na wo chen Ghana fo na omo de niam ba omo tua no wo chen Ghana fo omo ti kroma omo kra niam ba omo tua no what do you mean ye na trade am pon kwame na se